Kinopenya jong Election Commission of India. Begini po, Bapak Berjana Meghalaya di district, tiba-tiba kimyo berpenankam layo dengan hak kajongki. Bak Election Commission of India, kapan penya yang election MLA House Nyam Apupra kan pengor kerpang yang jadi. Ini pun, begini banget. Dan lele-lele, berupaya pak, unumyo berpenankam yang kajong hak. Orang nga iya ke jingkren jong MP, jong Raja Sabha. Sisen perkat lasko, bandai ban pelukor, banetai, baru beriu bulan ya kerta. Beriu jisha bulan ban penjalai dengan jiem nama litik penyinoma ban insah hari kepertai. Ndai dang bunkam, ban keren keluar pun ban. Banong. Baga BBP gasto telat ban le gunda, hei le gunda ni, hei le pengite jayong, ira surai, ilik bergambril, ban pengsan juor, tang namar bagadan ngawi ke jinja, le sehari election ke bamangi ke parti nu ngiem pengsan, tinonalam juga parti ke jigi keren pengsan, yang ai ke bajahan baruan, iskosi. Bagaimana jatuh tu? Lapan rem, bak nyem pensur yang batung kita. Jingja halawan itu.